بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу мусулман агайын туугандар, бүгүнкү жума күнүңүздөр маарек болсун. Аллах Таала бул күндүн урматына өзүнүн бүт жакшылыктарын сиз менен бизге ыроологон болсун. Бул күндүн себебинен биздин жергебизден өзүнүн берекети менен хидаятын арытпаган болсун. Аллах табарак ва таала Кур'анда мындай деп айткан: Астагфируллах. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. Ey adamlar, sizler Robbiңерге takva kılgıla. Al ушундай зат силерди бир жандан, тагыраак айтканда адам атадан жана оо энеден таратып жаратты. Ошондой эле ошол оо энеңерди да адам атаңар сыяктуу анын жынсынан болгон топурактан жаратты. Жана ал экөөнөн көптөгөн эркектерди, көптөгөн аялдарды аламга таратып жаратты. Ошондой эле дагы Аллах Таалага таква кылгыла. Аллахтан корккула. Жанагы тууганчылык мамилелерди чыңдоодо анын атын ортого коюп туугандарыңарга жагынасыңар го дейт. Кудай акы, мен сенин тууганыңмын. Кудай акы, экөөбүз уруубуз бир же бир атанын балабызбыз го деп Кудайды ортого коюп туугандык мамилелерди чыңдайсыңар го. Ошондой эле ошол ким ошондой заттан да таква кылгыла деди. Байкаган болсоңуздар, бул аяттагы негизги акыркы бөлүгү болгон жанагы тууганчылыкты чыңдоо, шарият термини менен айтканда силай рахм деп коет. Мына ушул силай рахм, тууганчылык мамилелерди чыңдоо, тургузуу жөнүндө бүгүнкү жума баяныбыз болмокчу. Силай рахм деген сөз бул араб тилиндеги сөз айкашы болуп, адатта бир туугандардын, эже карындаштардын, жана агайынелердин, жана башка туугандардын ортосундагы байланышты чыңдоо, барды келдини тургузуу деген маани берет. Демек, жогоруда биз окуган аяттан белгилүү болгондой, адам баласы, пенде заты өзүнүн туугандары менен алаканы чыңдап, алар менен барды келдини тургузуп коюуну үзүп коюу туура эмес экендигин Кур'ан аяты бизге баяндап берип атат. Абдуллах ибн Умар радиаллаху анхума риваят кылган бир хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай деп айтат: "Ман иттаqa ва васала рахимаху нусия лаху фи умрихи ва сурия амалуху ва ахаббаху ахлуху." Равахул Бухари. Ким Роббисине таква кылса, амалдарын аткарууда таквалык менен амал кылган болсо, жана тууганчылык мамилелерди улаган болсо, анда ал адамдын ажалы кечиктирилет, байлыгына береке кирет, ошондой эле бүт үй бүлөсү аны жакшы көрөт деди. Байкаган болсоңуздар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Кудай Таалага таквалык кылуу менен бирге ким туугандары менен жакшы мамиледе болсо, анын ажалы кечиктирилүүсүн, же болбосо башкача айтканда анын өмүрү узун болуусун айтып атат. Биз ушул жерге бир аз токтоло кетели.
bir ele ukkan adam kantip ele uşunday bolsun degen suroo menen özün mындай bir taң kalууga saluusu mümkün. Tuğandarga jakşı mamile kılıp koysa ele kantip ömür uzarat. Je olosam başka bir hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem intip aytkan la yaruddul qadaa illa du'a ve la yazidu fil umri illa al birru. Kudaydın жазып koygan taqdırın dua gana kaytarat. Al eme adamdın ömürün oşol tuğandarga jakşılık kılуу uzartat degen. Mına uşunday түшүнүлүүsü kıyın bolgon hadisler de var. Bunu bizdin ahlu sünnet vel jamaa ulamaları, ayrıkça akide jatında kalıptangan bizdin karmanıp kele жатқан Maturidi mektebinde kanday bayandap түшүндүрүp berilgen biraz toktolo geteli. Kuday Taala bilesizler, bul dünyada bola turgan nerselerden bardığın, değerlik bardığın deylik, 99,9% bardık nerseni sebepke baylap koygon. Bardık nerse sebep menen bolot. Maselen, kıyamattın alamatlarından biri, çoğun alamatlarından belgilerinden biri bilesizler, İsa aleyhisselam'ın asmandan düşüsü. Kitaplarda aytılat, iki perişte İsa aleyhisselam'dı iki kanatının üstüne koyup, Şam jergesindeki Damaşk'taki Ak Meçit'in munarasının üstüne alıp gelip koyup, anan İsa aleyhisselam andan bir jagına şatı menen düşöt eken. Surao berişet. Oşonça asmandan alıp düşkön janağı iki perişte bir etolele jerge düşürüp koyup, niçin munaraga taştap koy derse, oşodan ıldığı jağı emi sebepler düğünösü etken. Sebepler düğünösü. Misalı, biz çankasak, susasak, su içebiz. Anan, su içkendigibizin sebebinen bizdin çankoğuz kanat. Biroq çın-çınına gelgende bizdin çankağızды kandırıp atkan Kuday Taala'nın özü, su emes. Su bolgonu bir sebep. Kursağımız atsa tamak jeybiz, pulov jeybiz, lagman jeybiz, şaşılık jeybiz. Biroq çındığında kursağımızды toyguzup atkan oşol tamaktar emes. Allah Taala'nın özü bizdin kursağımızды toyguzup atat. Janağı azık-түлүктөрдү sebep kılуу menen. Emi alımlarımız aytat, sebepler iki türdүү bolot. Iki türdүү bolot sebepler. Birösü adamzat bayqap bilip seze ala turgan sebepler. Azır jogorуда aytkan oşol susasak su içip çankoguzdu kandırganday, kursagыбыз atsa tamak jep, anan kursagыбызды toygozgondogудай sebepler biz körüp bile ala turgan, seze ala turgan, tana ala turgan sebepler. Gevir sebepler var, pende anı sezbeydi. Pende anı bilbey kalat. Biz unutpaşımız gerek bolgan nerse daima bardık nersenin tasirini Kudaydın özü gana ötköröt da, Kudaydan da bilişimiz gerek. Uşun nerseni unutpaşımız gerek. Kalgan nerselerden bardığı sebep bolot. Hem oylap görüңүz. Adam densoğluğu çıң bolup ömürü uzun boluusu üçün közgө körüne turgan sebepler emneler. Adam özün ziyanlı nerselerden tartıp жүрүү. Temeki çekpeş. Janagындай alkogol içimliklerge jakındabaş. Ziyanlı zavod fabrikalarda iştebestligi, daima taza havada bolup, sport menen maşıgıp, gerek bolsa janagындай tavuptar doktorlordun kengeşi menen aşça tamak jebey. Uşul sebeplerdi kılsak biz, densoğluğumuz çıң bolup, natijada ömürüzdün uzun boluusuna sebep bolot. Biroq oşonun sebebinен bizdin ömürüz uzun bolduğu. Jok, çındap kelgende Kuday Taala bizdin öz ömürüzdü uzun kıldı. Biroq janagı sebepler menen. Anın sыңарындайлы adamzatının ömrünün uzun boluusuna adamzat biz pendezat sezbey turgan sebeplerden biri oşol tuğançılık mamileni çıңdoo.
Siz tuğançılık mamileni çыңday veriniz. Mamileni turguza veriniz. Tuğandarınız menen arazdaşpaňyz. Kodum siz sport menen maşıkkanday, taza hava jutup jürgönдөй, tartip menen tamaktanıp densoğluğunuz çıң bolup ömrüňizdin uzun boluşuna sebep bolatan nerselerni atkarganday ele, bul da sizin ömrüňizdin uzun boluşuna sebep bolýar. Biz musulmanbız, biz bardyk nerseni Kudaydan dep bilgendikten, mına uşul hadistin manisin dal uşunday dep düşünüşübüz gerek. Emi hadistin başkı bölügi bolgon janağı Kudaydın жазıp koygon tagdyr kazaсын dua gana kaytarat degen tekstira var. Bunu da düşündürme berekete turgan bolsok, negizinen beşinege жазылган, tagdyrga жазылган nerse özgörbeyt. Özgörbeyt. Hadislerde jaffal kalam, kalem kurgadı boldu emi. Kuday Taala oşal har bir nerseni bola turgan nerselerden bardygyn жазып koygon Lauhul Mahfuzga, andan kıpınday da özgörüsüz oşo nerse bolat dep bilebиз. Anda biz nana hadisти kантип түшүнөбүz? Kudaydın жазып koygon tagdyr kazaсын dua gana özgörtөt degенди kантип түшүнүшүбүz gerek. Adamdın bir avaldan başka bir avalga ötüsü, avalının deylik, adamdın avalının halatının başka bir halatka avalga özgörüsü. Bir sebeptir menen bolat bilesizdir. Maselen aytıp körele. Bir adam katı oğurup jatat. Şariat termin menen Arapça aytkanda marazul maut. Ölüm töşegünde jatat. Tuğandары, jakındары anın bardygy ümitin üzdü andan. Boldu emi bul jakınыбыз jan taslim kılat okşoyt. Görüp turabız, mından janakı ölümdün bir görünüşü geldi dedi. Anan ele suramcılap nары beri oturup bir çever doktordu tağıp geldik. Janağı adamdan ümitimizni üzgen elek. Bul emin narkı akirettin adamı, narkı dünyanın adamı bolup kaldı hep toluk ümitni üzüp turgan uçurda janağı doktor sebep bolup operasiya kıldı, darladı, işi kılıp al jaşooga kaytdı. Bul adamdın bir avalı, naşar avaldan jakşı avalıga özgörüp atkandığının alamatı. Buga sebep ne oldu? Oşol doktordun operasiyası, doktordun janagınday mualajası deylik. Darloosu. Biroq biz anık ümitini üzüp, anın tagdyrında bugün erteň ölet dep işenip algan bolçubuz. Oy boy, doktor ayabay küçlүү turbayбы, professor eken, ukmuş eken, mına ölet dep atkan kişini ölümden kutkarıp kaldı dep barыбыз tam berебиz, taң kılabız. Biroq çındığında gelgende, anın çındap ajalı jetelek bolçu. Çındığında gelgende oşol adam mına ölet dep atkanda janağı doktordun operasiyası menen, janağı doktordun darılausu menen kayra ömürü ulanusu anın tagdyrında жазылган bolçu da. Emi karap görüңüz, oşonday ele birөө öte jaman avalda jüret. Misalı fasık bolup jüret deylik. Namaz okubayt. Kuday menen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'din buyruklarına ança itaat etbeyt. Fasık. Urluk tele kılıp koyuret. Başka günölerde oylanbay dele jasap koyuret. Arak tele içip koyuret. Bir gün adam bir ulu adam, ulu şeyh adam, sizlerden şeyhinizler sul Rahmatullah Alauddin Mansur namına siyaktı ulu adamlar anan bata verdi şu kişiye. Çındap. Gel balam bir bata vereyik, sen dele bir adam bol. Kudayga jakın bol, jaman sapatlarını tışta. De onan dua verdiler, bata verdiler, janağı adamdın avalı özgördü. Biz al adamga kümönüz ketken boldu. Bul şu oydan ölüp ketedi bul akmak bul. Uşu fasık boydan, künökör boydan bul çekesin jerge tigizip namaz okubasa gerek dep 99% biz oşoğa kelip kalganбыз. Bir günle karasanız duanın şarapatı menen al adam özgörüp çaçı başını tüzdöp, beti başını juup darat alıp karasanız ele sizin janыңızda namazda olturat. Mına janağı doktordun operasiyasının küçtүүлүгүнөн ölümden kalgандай ele bata dagın körüngüs sebep bolgonduktan janagının avalın özgörttü. Kudu adamdardın nazarında anın tagdyrын özgörtüp bергендей bolup kaldı da. Biroq oşol adamdın avalı, oşol şayıhtın duası menen jakşılıkka özgörüsü anın tagdyrında жазылган bolçu. Demek biz bul hadisten
Ошол дуа дагы бул мусулмандын куралы. Дуага мусулмандар кайдыгер болбосун. Улуу адамдардан, жашы улуу аксакалдардан, карыялардан, ата-энесинен дайым бата дуа алып жүрсүн. Бул ошол адамдын жакшылыкка жетүүсүнө толук себеп болуусуна ишениш. Анын сыңарындай дайым мусулман пенде туугандары менен алаканы мамилени үзбөй улап жүрсүн. Хадисте айтылгандай, анын ömürü uzun болот. Allah Taala Kur'an'da Najm suresinde ayet estağfirullah. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Bul Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem söylөгөндө özünün nafsı havasından ne bir neseni söylep koyboyt. Anın arı bir aytkan sözü Kudaydan vahiy bolot. Demek Peygamberimizin arı bir aytkan sözünde tolu danışmanlık, toltura hikmatlar var. Biz musulmanlar a kişinin ümmeti bolgonduktan keyin anın ozundan çıkan mına uşunday sözlerдің bardığına toluk işenişimiz gerek. Biz oşonumuz menen musulmanmız, oşonumuz menen momunmuz tuğanda. Men düşündüre aldım okşayt sizlerge. Demek çın-çınına gelgende barımız tuğan adamız. Özbek bolsun, Kırgız bolsun, Kazak bolsun. Neyle varsak, jakın ele жерден atalarımız bir borup koşulabız. Bizim tilimiz bir, dilimiz bir, dinimiz bir, mazhabımız bir, bazarımız bir, mazarımız bir bolğon el biz. Bizde eşkim ayıra albayt. Biz kız alışıp, kız berişip жүрген Kuda anda bolğon el biz. Birbirimizden ısık soğuk marekelerimiz, birbirimizden katışıksız ötpöyt. Koşna olup yaşagan, dost bolup yaşagan el biz. Kıyınçılıkta da, maşakat gündörü da, jırgalçılık, kursançılık gündörde de birbirimizden daim birge bolğon el biz. Kur'an'da kelet, estağfirullah. Ya eyyühellezine amanu ittakullaha hakka tukatihi ve la temutunna illa ve entum muslimun ve la teferraku ve'tasimu bihablillahi cemi'an ve la teferraku. Ey iman keltirgen pendeler, Kudaydan çınığı takvalık menen korkula, musulman bolmoyunca ölbögülö, Kudaydın arkanı olgan dindi bekem karmap, oşol jerde başыңарды biriktirip bölünüp jarılbagıla degen Kur'an ayatı var. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Biz silerdi ulut, uruğa ajratıp koyduk. Negizgi maksat biriңерди taanıp bilişiңер üçün dedi. Uşul жерге токтола кетейин. Адамзаттын мына ушинтип улутка, уруга бөлүнүүсүнүн негизги себеби Kur'anda айтылып атат. Ал эмне экен? Bir-birin ajratıp bilүү. Abdurrahman dese, kaysil Abdurrahman? Tigi Özbekteki Abdurrahman, sen Kırgız Abdurrahman'ı düşünüp albagın. Uşul ele. Emi ulutka je uruga bölünүүдө mına uşul maksattan başka maksat bolo turgan bolsa. Başka maksat. Kanday gana bolbosun. Bizdin ulut je uru öýde turat, aksöökbüz. Alar bizden pas jettiginde mına uşunday sebepler menen uruga ajratıla turgan bolsa, anda Kur'andagı manege karşı çıgat dagın, kebir alımdardın aytışı boyunca oşol adam imanına ajrayt degen. Biz atların almaştırıp, çataştırıp albastığımız üçün gana Kuday Taala bizde uru kılıp koyuptur. Başka bizden bölünüşümüzge başka sebep bolboş gerek eken. Başka ne sebepte alıp geldin mi imanına koop tuğulat tuğandır. Tembehul Gafilin degen bir kitap var. Fakih Abu Lays Samarkandi rahimahullah yazgan ulu alımlardan biri bu kişi. Biroq çında öyle al kitapta kebir zayıf hadislerde yazılgan. Biroq fadail amal, faziletli amallar bolgonduktan aga amal kılaveremiz. Biroq andan aram adalga öküm berүү üçün andagı malumatlardı paydalanbayız dep alımlar etken. Oşonda bir hikaye kelet. Anı oşol kitapta yazılgan
Эме ошол окуянын канчалык чын эмес экендиги, же сахих же заиф экендиги бир гана Кудайдын өзүнө маалым, бирок биздин темабызга таандык болгон маселе. Мен ошол хикаяны айтып берүү менен баянымды жыйынтыктайм. Меккеде соодагерлердин адаты боюнча акчасы көп соодагерлер сапарга чыгып баратканда акчасын үйгө таштап кетүүдөн коопсурайт экен. Себеби анын соодагер экендигин, анын акчасы көп экендигин, бай экендигин элдин баары билгенде эле ууру каракчылар да билет болчу дейт. Эгер акчасын байлыгын үйүнө калтырып кетсе, сапарга кеткенде жанагы ууру каракчылар келип, ошону тоноп акчасын алып кетип калат, урдап кетип калат деп, акчаларын аманаткөй, акчасын сактап бере турган адамдарга коюп, анан сапарга чыгып кетет экен. Азыр бизде деле ошол нерсе калыптан барбы? Банк деп атабыз. Көрөк ошол адамдар акчасы жанагындай бир халакат эмеге учурабаш үчүн, ишенимдүү болуш үчүн банктарга бир жерге коюп койот. Анан ошондой аманаткөй адамдарга коет экен, алар сапардан келгиче анын акчасын сактап берет экен. Бир киши бар экен, Хорасан тараптан, ушу биздин Хорасан деп коет. Хорасан деген мынау Мавараунахыр Амударянын нар жагын Харезм тарапты Хорасан деп айтылат. Ошол Амудариядан бер жагы биздин Мавараунахыр деп айтылат. Ошол жактан бир адам Меккеде барып жашап калган экен. Анан ушунчалык чынчыл, ушунчалык аманаткөй адам болгон дейт. Жанагындай кылып бай адамдар, соодагер адамдар анын алдына акчасын аманат кылып коет эле дейт. Бир соодагер ошентип акчасын ага аманат коюп, сапарга чыгып кетип, канча күн жүргөн сапардан кайтып келсе, ошол адам ааламдан өтүп кетиптир, кайтыш болуптур. Акчасын сураса, үйүндөгүлөр маалымат жок экен. Бирок койгон акчасы чоң. Не кылат? Акчамды бергиле десе, үй бүлөсү бизге атам айткан жок, маалымат берген жок. Жөндөн жөн эле сен акчам бар десең эле мен акчаны кырбата салып алек сага. Бере албайбыз экен. Албай таштап кетейин десе, акча аябай көп. Алайын десе бербей атат. Маселенин чечимин таба албай, ошол учурдагы аалымдарга, муфтийлерге барып арызданыптыр. Маселе ушундай. Мен сапарга баратканда ушинтип акчамды анын алдына аманат коюп келдим эле. Кеттим эле, келсем кайтыш болуптур. Эми үй бүлөсүндөгүлөр бербей атат экен. Дедилер, анан алар ойлонуп, адамдар такыба болгон, ошондо бирөө айтыптыр. Биз бул киши ушундай такыбадар адам, чынчыл, аманаткөй, чыныгы мусулман деп билебиз. Сен түндүн бир окуму болгондо тахажжуд учурунда барып, Масжидил Харамга кирип, Замзам кудугуна башыңды салып кыйкырасың. Эй баланча, мен жанагы сенин үйүңө, жаныңа акчасын аманат коюп кеткен адаммын. Ушинтип балдарың бербей атат, ошол акча каякта деп сурасаң, жанагы такыбадар адам болгондуктан биз анын руху ошол Замзам кудугунда деп билебиз. Ал сага иншалла жообун берет деп айтты. Сиздерге кызыктуу айтып үйлөнүп аткан болчу, бирок китепте анык жазылган ушул окуя. Анан бул киши ошол аалымдар айткан учурда барып Замзамга башын салып, анан ошентип добуш кылат. Эй баланча, мен жанагымын акчаны койгонмун десе, анан аерден жооп келбейт. Экинчи күн барат, анда да жооп жок. Үчүнчү күн барат, анда да жооп жок. Кайра аалымдарга барат да болгона. Силер айттыңар эле, силердин айтканыңарды кылып, мен Замзамга барып ушинтип үн салсам, эч кандай жооп жок деди. Анан алар таң калышып, анда сен деди, палан бир жерде чөл бар деди. Балык деп айтылат, азыркы ушул Афганистан тарапта бир чөлдөр барган дейт. Ошол жерде бир куруп калган кудук бар деди. Ошого барасың эми кичине сапар тартып барып, түндүн бир окум ошол тахажжуд убакыты болгондо ошол кудукка үн сал. Аерде тозоклардын руху болот деп айтылат. Ошол жактан жооп болор деди. Ана киши келип ошондой кылып ошол кудукту таап, куруп калган кудукка келип үн салса, жооп болот. Сен акчаңды короомдун балан жерине көмүп койгонмун. Көмүп койсоң, ошол жерге жазып да койгонмун атыңды. Ошол жерди балама барып көрсөтсөң, казып берет, аерде менин жазуум бар, ошодон акчаңды алып аласың деди. Анан жанагы акчанын эстен калып, биринчи сени Замзам кудугунан издедим эле, аалымдардын сөзүнө кирип. Аерден жооп болбогон соң ушул жака келдим. Себеби эмне? Себеби бүтүн Макка эли, бүтүн адамдар сени бейишчик деп ойлойт эле. Аманаткөйсүн, такыбадар болсун. Биякта болгонуңа эмне себеп деп сурады эле. Ал айтты, туура, мен такыба кылдым, Кудайга курбат кыла турган бүт амалдарды жашадым. Ажылыктарды канча жолу кылдым Меккеде жашап. Намазымды каза кылбайм, иши кылып Кудайдын буйругу менен пайгамбар сүннөттерин бүт аткарганмын. Бирок менин бул абалга түшүшүмө себеп мен ошол Хорасанда калган туугандарым менен мамилени үзүп койгон элем деди. Ошонун себебинен ушунда отурам деди.
Demek tuğanдар menen alakany üzüp koyup gerek bolsa mescidil barıp haramda barıp Kudayga jakın bolan beş ekiremde o şerde yaşap algandagın şeriatта tуура эмес экен да. Farz boldu barıp hacыңды atkarıp gel. Mümkünçülük boldu umrаңды atkarıp gel. Je o şakta жасасаң деле, бuyakta жасасаң деле сөзсүз ne bolot? Tuğanдар menen mamilени üzböş kerek. Kitaplarda aytilat. Seni menen mamileni çыңdap жүргөн tuğanın menen mamile kılış. Bul oңой deyt. Bunu menen silay rahim жүзөгө келбейт deyt. Seni menen kattaşpay koygon, seni menen mamileni üzüp koygon tuğanın menen barıp geçirim suraysıңбы, жалдырайсыңбы, жалбарасыңбы? Oşonu menen kayra alakanı turguzgaның mına uşu silay rahim bolot dedim. Gede tuğandar ушундай учурлар болот, арабызда бар, жок эмес. Ылайым болбосун, эми аз болсун. Мурас талашып, же болгон бир аялынын сөзүнө кириппи, атасы да бир, энеси да бир болгон бир туугандар араздашып жүргөндөр бар. Көрсөң экөө тең ажыга барган, экөө тең жума намаздан, бешак намаздан калбайт. Хажака болуп жүрөт, бирок агасы менен иниси менен катташпай сүйлөшпөйт. Бул туура эмес туугандар. En jaman nerse şol. En jaman nerse. Kudayдын Kur'andağı ökümün buyruğun atkarbaganlıkka jetat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem meçitinde halka kılıp oturup aramızda kim tuğanlar menen arazı bolsa çıkıp ketsin bizden halkabızdan dedi. Bizim menen oturuşka haksız yok dedi. Bir jigit turup ketti. Bir saamdan keyin bir vaktan keyin kayra geldi. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizin sözünüzge men tasirlendim. Men tayecem menen. Biz aytkanda halal etko. Apas men bir tuğan. Araz bolçumun. Barıp keçirim suradım. Alda keçirdi meni. Anan kayra geldim dediler. Emi biz menen koşup otursaң bolot dedi. En birinci bir tuğandar menen bolgon mamileni çыңdaş kerek. Alardan kelgen kanday gana ıza bolbosun adamzat көздү jumup keçiriş kerek. Andan keyin oşol ataң menen bir tuğandar var. Janagı amekiler dep koyot, ammalar dep koyot, awa abjeler dep koyot. Apaң menen bir tuğandar var, tayeke tayejeler, tağalarың, halalarың bolot. Oşontip fal aqrab bolup oşontip mamileni tüzdöp çыңdap barış kerek tuğandar. Kitaplarda yazılgan tuğandar menen kanday mamile kılış şeriatta zarıl dep körсөтүлгөн bolsa ataңdın, enеңdin dostoru menen de oşonday mamilede boldu eken. Biz aytkanda Ayşe atalarың menen degeni. Ayşe ataңdыр öz ataңdan эле көр degeni. Ataң бул аламдан өтүп кеткен болса, ошол атаңдын достору менен мамилени үзбөй катташып тургун, кабырында жаткан атаңдын руху шат болот, разы болот сенден дейт. Өзү мусулман менен мусулман адамдын 3 күндөн ашык араздашуусу арам. Al tuğançılığı yok, jön ele. Kaynasa kanı koşulmayt. Birbirine jat adamlar, bırak musulman. Şeriat usulunda öte katı ne mesela? Oşol adamdın namazı gerek bolsa duası kabul bolbойт деген vaidler var. Al emi özünün bir tuğanı menen jakın tuğanlar menen araz boluş kanday akıbetke alıp kelişin, emi özüңüz tiyanak çıgar ola beriңiz. Andıktan tuğandar biz oşol şeriatыбыздын өкүмү делинген эмнени туğançılıkты bekemdeyle. Men sözümde bir hadisi kutsi menен ayaktayın. An Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu aleyhi ve sellem kal leysel vasilu bil makafi. Janagı tuğandar menen eme bolgondoy mamilеңди түздөp жүргөндөр менен эмес, туğançılıkты üzüp koygon tuğandarыңды издеп mamilени turguz деген. An Ayşe radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ar-rahimu mushtaqqun minar-rahman. Rahim, sila rahim degende, uşul rahim degen söz Allah Taala'nın Rahman degen isminden çıkarılgan. Rahimduluk dep. Allah Taala aytat: "Men wasalak wasaltuhu ve men qata'ak qata'tuhu." Kim tuğandары menen mamileni çыңdap alakany turguzgan bolsa, oşol adam menen men de baylanışты turguzamın dedi. Bul Allah'ın sözü. Kim tuğançılıkты üzüp koygan bolsa, oşol pende menen men de mamileni üzömün dedi.
Андыктан ким Кудайга жакын, Кудайга жаккан пенде болгусу келсе, эң биринчи туугандары менен болгон мамилесин жайына коюп тургузуп оңдосун. Айрыкча араздашып жүргөндөр болсо, бүгүндөн калбай намаздан чыгып барып кечирсин. Айып алып наркы тарапта болсо деле бул биринчи кечирим сураган жакшы. Пайгамбардын неберелери имам Хасан менен имам Хусайн экөө тең араздашып калган экен. Ошондо имам Хусайнге келишип, сен кичүүсүн, иниши болосуң, үкасы болосуң. Агаңдан барып кечирим сурасы сурабайм деген экен. Неге сурабайсың десе, мен агамдан мурун бейишке киришти каалабаймын. Эки араздашып калган адамдын кимиси биринчи кечирим сураса, болот деген. Агам келсин, бейишке кирсин. Демек, күнөө сизде болбосо да, күнөө тууганыңызда болсо да, барып күнөөнү моюнга алып кечирип кое бериңиз. Анын ичиндеги жанагындай кине кудураттар дагы арылып кетип, сиз менен жарашып кетет. Аллах Таала бардыгыбызга туура нерселерди туура деп түшүнүүнү насип кылсын. Туугандарыбыз менен мамилелерибизди чың бекен болуусун насип кылсын. Натыйжада Кудайдын ырайымына жана пайгамбарыбыздын шафаатына ээ болуп, бардык тууган уруктарыбыз менен өзбек болсок да, кыргыз болсок да, ким болбосун, мусулмандардын бардыгы бейиште чогуу тууган уруктай бололу. Амин. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar bi rahmatik.